Pitanje tako glasi, da li namaz kvari ukoliko su rukavi nešto kraći od duženije do šaka. Ista je stvar. Obično treba da se pokušava da žene obuče takve odjeće koje su prikladne za namaz. Ali ponekad čovjek je na put ili nekad se tako dešava da misli da je ovo u redu, ali na kraju ispadne nije u redu. Možda da bude skraćeno vrijeme za namaz, nema toliko vrijeme da se čeka i zato nema problem. Ako je malo skraćeno, na primjer ako žene obično obuče do ovdje, ali taj odjeće su na primjer ovako skraćeno i ne misli o tome, nego one treba da se završi namaz. Pogotovo, kao sam prije rekao, žene one obavljaju namaz na ženski prostor džamija, gdje one su samo sami prisutne, nema tamo muškarci. I nema sumnije u tome. I namaz opet, ja kažem, Allah primi. I on kaže, on bolje zna naš stanje. I na koje stanje mi obožavamo, on primi, on gleda naš srce, on gleda naš namjera, on ne gleda naš odjeće i on ne gleda naš kose, nego naš plan, naš namjera, naš svrh namaza. I to treba da mi najviše pravimo svrh namaza. I ako na tom misao mi smo na vrh, onda nema nikakvi problem. Zato časni poslanik kaže, namaz je mirađ za vjernik. Mirađ to znači kada čovjek diže sebe, kada čovjek putuje prema Boga. I ovo je svrh namaza. I ako mi smo na tom nivu, onda ne kvari za takve sitne stvari naš namaz.